Andiny fahadimy. Tandiny fahadimy ty koa zany dia natao fagnentagnana ho an'ny distrik'ny Beloha. Magnentagna atika ny fanagnan-dray karim-bola ao Beloha ao koa raho zany. Raho zao koa karim-bola Tsiatraky Bekitro. Fa mipetraka aty Bekitro aty zahay amin'ny district Bekily aty. Fa mbola karim-bola miboaka any Beloha avao koa zany tany fiaviaay. Ka magnentagna atika jiaby ka Beloha ray manontolo raho. Magnentagna atika ry fanagnan-dreny. Andao tikagny. Andao tika hampijoro fanjakam-pisorogna zao. Andao tika hifidy tatandraza. Andao tika hiara-hirodorodo hanampy tatandraza am'izao fampijoroana fanjakam-pisorogna zao. Tikagny jiaby i tatandraza io dia karim-bola koa karim-bola Tsiatraky satria boka karim-bola boka Marokipa Beloha ty rene. Boka Marovato ty raha. Fa mipetraka Bekily aty avao koa zany. Ka magnentagna atika ry fanagnan-dreny district Beloha ray manontolo sy ny kominy manodidina zay fehezin'ny Beloha. Magnentagna atika jiaby zany tsy ankanavaka andao tika ry fanagnan-dray. Andao tika fa i fanjakam-pisorogna toy hamonjegna atika faobe hamonjegna. Sendra nandeha Beloha agny raho hitako tagny nivily rano raho. Nivily rano 2 arivo ty bidoy rano. Hainao zay? Izay ty raha atao fanjakana anakizay. Izay zao raha zay fa tsy hisy tsony raha fanjakam-pisorogna zao hajoro. Hanangana sotodon-drano maneragna manomboky ny fokotany hatramy kominy ziskany amin'ny district agny tsy hijaly rano zany Beloha ray manontolo. Ka mangataka atika district Beloha ray manontolo zany mba tena hiara hirodorodo, hiara hampijoro zao fanjakam-pisorogna zany. Isika aza mifidy republikana tsony, aza mifidy malamaloa tsony tikagny, aza mifidy zareo mirendrahy boka Antananarivo tsony tikagny, aza mifidy fa ty fanjakam-pisorogna fanjakan'Andriagnahary hamonjegna tikagny toy, fanjakam-panjaka toy itoy ty fifidianany tikagny. Fanjakam-pisorogna toy tsy hoe hiporetraretra avao fa tena handroso be ary tena handeha amin'ny fivoarana tena faratampony, handeha amin'ny fiadanana sy fahasambarana tena mihoatsy ny fanjakana Amerikana be misy ny fahatanjahany fanjakam-pisorogna ny hasoany ary hikarakara ny tanàgna rehetra zao ny tanàgna jiaby tsy hisy tanàgna ratiraty zany na tanàgna ambanivolo agny tsy maintsy tanàgna tragno soa jiaby, tragno kanky, tragno vato be, tragno building aby amboarina lalagna ka maro be ty tombotsoa home fanjakam-pisorogna mantikagna zany ry fanagnan-dreny. Ka mangataka ny distrikny Beloha ray manontolo raho mba tena hiara hirodorodo, hiara hampijoro fanjakam-pisorogna zao. Fidio marika tatandraza ho filohan'ny Madagasikara hitondra ny fanjakam-pisorogna. I tatandraza hilatsaky filoham-pirenenao anie tsy hoe hilatsaky filoham-pirenena republikana fa fanjakam-pisorogna, filoham-pirenena fanjakam-pisorogna, fanjakan'Andriagnahary. Ka mangataka atika zay district Beloha ray manontolo raho. Mangataka atika mpanao Facebook ka raho mba aparitaho fanagnan-dray Beloha ray manontolo izao resaka ataoko zao zany. Aparitaho agny mba tantarao fanagnan-dray io. Fa famonjena lehibe koa atika Beloha. Sôly rano mahakama resaka balahazo mampijaly antikagny. Ireo voavaha jiaby koa aza matahotra nareo. Zany tsy vandy zany ary tsy propagande tsy hoe zaho mavandy aminareo ananganako tagny eto anatrehanareo Beloha mihitsy. Eto nareo fanagnan-dray. Le zaho tsy lava havelogno ambony tany ty le zaho tsy lava havelogno. Ananganako tagny eto anatrehanareo mihitsy fa tsy vandy raha rehafa zany fa raha marigny tena marigny. Fanjakam-pisorogna efa misy lalam-panorenana mipetrapetraka. Code pénal mipetrapetraka, raha jiaby article efa mipetrapetraka jiaby efa vita ho agnaty boky jiaby fa vita. Ka miandry avao ty fanagnan-dray zany hitsangana hampandroso azy. Zay re fanagnan-dreny Beloha izay ty hafatsy ho atikagny jiaby zany. Fa misaotra betsaka anareo nagnaraka zay hatramin'ny farany. Saotra ragnandria.